Alhamdulillah Rabbul Izzati, sabda Nabi bankan ulama, sengkirahana ulama sufi, dum umat Nabi tetap dalam dosa, sengkirahana ulama sufi, dum umat Nabi tetap dalam dosa. Dengarlah kisah khabaran sufi, labuhan haji tanda ulama, di sinan makam Syekh Muda Wali yang aman sufi lagi mulia, di sinan makam Syekh Muda Wali yang aman sufi lagi mulia. Alhamdulillah Rabbul Izzati, sabda Nabi bankan ulama, sengkirahana ulama sufi, dum umat Nabi tetap dalam dosa, sengkirahana ulama sufi, dum umat Nabi tetap dalam dosa. Batun 17 gam menyerahkan lahir, temakatan le batun 16 bak bulan Syawal, berdua hari 9 hari urus Selasa, bak bulan Syawal, berdua urus kurang urus Selasa, lenyarkan sakit kadang kalawi, baladum gabi melumba-lumba, mejanjan darah lamba bajile, sayang bukan le abu ya kita, mejanjan darah lamba bajile, sayang bukan abu ya kita. Alhamdulillah Rabbul Izzati, sabda Nabi bankan ulama, sengkirahana ulama sufi, dum umat Nabi
tetap dalam dosa sengkirana ulama sufi dum umat Nabi tetap dalam dosa tetap dalam kubah tubuh rohani tubuh jasmani pimpin santrinya mudah-mudahan semudah wali bersama Nabi dalam syurga mudah-mudahan semudah wali bersama Nabi dalam syurga. Alhamdulillah Rabbul Izzati sabda Nabi bal ulama sengkirana ulama sufi dum umat Nabi tetap dalam dosa sengkirana ulama sufi dum umat Nabi tetap dalam dosa.